Zdravo, evo nešto zanimljivo. Ja vam pričam da se odavno manipuliše na tržištu. Evo dokaza. Finansijska tržišta nikada nisu bila potpuno slobodna. Iza kulisa berzi, ETF-ova, robnih tržišta i kriptoekosistema djeluju akteri koji raspolažu kapitalom većim od budžeta mnogih država. Kada god govorimo o zlatu, srebru ili bitcoinu, većina ljudi razmišlja o ponudi i potražnji, halvingu, inflaciji, kamatnim stopama, ali rijetko ko razmišlja o likvidnosti, o tome ko je zapravo stvara i ko je kontroliše. Posljednje informacije koje kruže javnim prostorom dodatno su otvorile pitanje tržišne manipulacije. Pominje se ime jedne od najmoćnijih, ali široj javnosti gotovo nevidljivih financijskih firmi, Jane Street. Jane Street, nevidljivi gigant likvidnosti. Jane Street važi za jednog od najvećih svjetskih pružalaca likvidnosti. U financijskom svijetu to znači sljedeće. Ako vi želite da kupite ili prodate, neko mora stajati na drugoj strani trgovine. Market maker je taj koji omogućava da tržište diše. Ali kada je taj market maker ogroman, sa stotinama milijardi pod upravljanjem, tada on ne samo da omogućava trgovinu, već ima potencijal da utiče na cijenu. U javnosti se navodi cifra od oko 660 milijardi dolara imovine pod. Hvala na gledanju, podijelite s prijateljima.